Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course ni tlhela khale mapele the boss. Loyi nga ta yi king link of course na xama khombo. Then amakumu ta yi hetela hi bini ma nga the president. Tani sweswi mi xitoko of course hey mhaka yi suka kusuka mani la xama ni Gondi boy mna nga fika boxa swihundla swo ku na switokofela. Vhele ni nge ze ni khometa ka mhaka switokofela but there is nothing wrong with it vhele mara ku va swi humesela handle swi a huge problem. Mla of course mi swi vona ti-videos to kona ka channel sa yi suka kusuka vhele na ka gash na xa makhombo. Even the previous video of course a khe hi vulavula hi swona kwalaha ka ku expose-wa muholo kwalaha va xa makhombo kha wu kombisa ku va hola ti-4 point something. However nyimpi se yi tlulela yona of course se ya va kona between Shamakhombo and Mapele the boss. Okay, so ta hi landzela ti-post ta kona hi vona ku what's happening. Yeah, so that's only post level. Yeah, so fike vona Shamakhombo of course hi ti 18 ta January a fika tsala this post la nga fa tsala ku bodi a kombisa ndlopfu a kha tag post ya Mapele the boss as you can see kwala as you can see me vona kwala a ku bodi a kombisa ndlopfu a na swona ku Mapele ya munhu loyi a nga na tinhlapfani munhu ya it's more like a bounce mo swona ku munhu even then a kombisa ku mind a kombisa ntivuteto which means swa ku hi ndlela yin'wana Mapele the boss yo kula miri ntsena a nga na byongo. That's what Shamakhombo was saying kwalano a fa kombisa ku xigino ku ta va red card nuna wa RCM xigino ku ta va red card nuna wa ngo yin'wana tinsimu ta Mapele the boss ta ti-hits ta khale vhele a ku you never liked me na ku vono a ni ta ku u ti chicha ndzhuti kambe a wu zangi i va na wona. Okay ya leswi Shamakhombo a nga fika tsala swona. So a hi voni ku u kwatise ngopfu yini Shamakhombo ka post leyi nga tsala Mapele the boss mi ta hi kha hi pfula hi vona. So Mapele the boss of course a fika a tsala ku loko kha ku humela nyimpi yaliya yi nga kona vhele a hi fika hi vona Mapele the boss a fika a tsala ku nqambi yin'we ntsena yi ta moxela tinqambi to tala ka Gaza hi mhaka ya ti-New Year's resolutions ta yona hi ku twa ku xurha. I for one a ndzi tshama ni yima na exploitation ya tinqambi. Loko munhu a tiva ku u ta vuyeriwa hi presence ya wena ka event a ku hakeli. Okay, so as you can see kwalaho Mapele the boss a ri ku kombiseni ku if for real kha xona ku event organizer ya ku vuyeleni ngopfu yi fika yi balansa mali loko na it's a fair point yi fika yi balansa mali. For example if tavern even then ku va ku ndliwe mali kwalaya leyi nga ndliwa mali loko se yi swona hi event organizer ku hey hayi munhu loyi mara i va na power yo karhi yi fika yi va yi kha yi ngetela mali and stuff like that. Yeah, and then I continued and wrote but then again loko mi twanana hi price u pfumela let the agreement stand. Hi nge twanana hi 1500 u pfumela and then u ya ka social media u ku a ni hakeli. It's okay ku charge mali ya le henhla hikuva u zama ku kurisa brand ya wena mara ku va event organizer yi pfumela swi ya hi swilo swo hlaya. Are you a crowd puller? Are you a legend leyi vanhu va yi rhandzaka? Are you currently relevant? Do you have a smash hit? etc. You want to expect a person to pay you 10,000 rand ku ve campaign hi wena yi ta generate 8,000 rand. Okay mhaka leyi ni yi twini swona honestly speaking so far loko ni kha ni hlaya post ya Mapele a ni voni xa rhongo hi yona. I mean guys a ku na lexi hi fike hi xi analyze mhaka yi le ku twaleni kwalano. Okay, as an artist you must be willing to make some form of compromise loko u karhi u kurisa vito ra wena. Swo vula ntsena ku minkarhi yin'wana hambi viki charge ya le henhla wa vuya hansi. That's what it's basically trying to say. A ku na vanhu vo tala va endlaka ti-event especially ka Gaza u nga vi na nala wun'we wa vona. Okay, loko u nga ri happy hi mali leyi va ku nyikaka yona pfala nomo and don't take it. Okay guys honestly speaking hi leswi hi swin'we kwala vhevhela hi le ka Master Tin na ngoma swi teriwe hi languta swilo leswi. So for mani voni lexa wrong hi yona post leyi. Let's just be honest guys, what's wrong with the post? A ni la ku yimela munhu but what's wrong? And then he continued and wrote ntikelo wa wena u nga zama ku tisetela kambe the true value hi leswi hina hi vonaka swona loko hi langutile Mapele the boss. Okay guys, sweswo there is nothing wrong with the post, nothing hi sweswo a hi ndzi. So yona post yeleyo of course Shamakhombo a nga fika tsala swilo leswi. So in overall ka mhaka leyi Shamakhombo yena a nga susa nyimpi na Mapele the boss for no reason ku hi lakaliwa. Maybe in the past
an hour so maybe in the past maybe mampela a nga va a vule swin'wana I'm not sure of it so far I'm not sure if maybe a nga kha vule swin'wana but ku hila ka leyi mhaka xa makhombo hi yena a nga hi susa ma a ni voni xa rhongo hi post ya Mapele the boss ya se ya nghena ka ti-comments hi tlhela hi fika hi kuma ku yi siku kusuka mina I was shocked ku ri ntiso mina post leyi ni zamile ku yi hlaya multiple times guys loko ni yi hlaya ni tlhela ni vilela kambe a ni swi twisisi I'm not sure if vanhu lava nga ku tsala ka ti-comments loko hi hlayeni na mina a ni voni xa rhongo hi yona ku lani ntiyiso so of course hi fike hi vona bongani kwalaho fika komisa ku xa madenja u vona ku kidnapiwa mfumo tanihileswi swi nga dumisa swona Mapele a nga ti dumisa swona ku i na capability yo a nga kidnapa munhu hi leswi of course a tsala swona na loko a khala na vamanyangatsi and stuff like that so hi fike hi vona xa makhombo a fika a komisa ku xivindzi xo sukela lavatsongo ka yena a tlhela a lava ku acta sweswo will be so low of him and all that should give an advice ka the young ones and not that mara xa makhombo mina yi hlayeni post leya mina a ni voni xa rhongo hi yona ku lani this guys I don't see anything wrong kumbe ni nga ni pfuna guys leya ya Mapele kumbe xana mina a ni swi voni mina I don't see anything xa rhongo ku hi yona a mi ni voni ku va ku ri mhaka leyi twalaka laha nothing wrong after loko of course xa makhombo a chingini a kombisa ku Mapele the boss o na Demir byonga byi kona Mapele the boss of course ivi yesa a kwata na hema njheni la nga fatsi a tshega xa makhombo kwalano xa makhombo kwalano a ku loko u ta mariveni u ta na ti-bodyguard ta enough u tlanga hi vito ra mina of sofa ni lava ku onhela future in 2 minutes swilo swi vhele swi va swi bihe kwalano as you can see kwalano so ku ni teka ni Master T ku na an event yi ta ku ya xa makhombo a mariveni ni ta ni hi vekele kona ka screen kwalano as you can see kwalano so yi ta va yi kha yi ri kona hi ti 1 ta February very mariveni bar launch so is Mapele right now well mina ku swi ri extreme ngopfu in as much of course xa makhombo a delerini but I feel like Mapele the boss is acting more like a dictator so ni vona swi ri extreme ngopfu ma a za la ku biwa hi timhaka ta swona ni vona swi ri extreme ngopfu Mapele the boss is too extreme hi mina leswi swi vonisaka swona ndzi ni vona ku na ni diwa za biwa yena ni xa makhombo na yo post ya xa makhombo I don't think if fita ku va a nga za ala ku biwa hi ndlela yaleyo ku hi leswi Mapele of the boss of course a kombisaka swona kwalano hi ku hi nga ha swi hleketa ku hey Mapele the boss can be dangerous na mani ti ku xa makhombo na hi a nga lo tshemba yini ka zela ku ti lwisana na Mapele the boss ma nga ma swi hleketa ku xa i loyi allegedly mthimbani mi nga ha swi hleketa u humesiwa ice cream siku rin'wana mi nga ma hleketa ti-videos ta ha ri koho kwala ka channel I think I can link a video there a yi suki kusuka so a ni tivi ku xa makhombo a nga ha tshembini swo ala ku face na Mapele the boss a ridzi so hi fika hi vona kombisa ku jaha ra mina a ni yimangi kahle misava ya rila hi mina I don't bluff and I don't joke around with small boys like you u na plaga mfana hala tlhelo u mutsoniwa guys I've been reading almost all over vanhu va kha ku mutsoniwa xa makhombo I don't understand va vula yini like i mutsoniwa njhani ni swi vonile kun'wana like even various comments I don't understand it ri khome ri nga peli ra ti-2 ri khome ri nga peli ra ti-2 because event leyi ya le mariveni i ya ti-1 a ku danko leswi of course Mapele the boss a nga fika tsala swo kwalaho then after loko of course inani Mapele the boss a threaten kwalano swi tlhe xi vuya kambe xa makhombo swi fika xi kombisa ku boss yi ta endla victim now mara ya ri busy no hala tela ongo yo va TO still okay a yi dyondzerisa vukhomedi na se 1500 yi ya swi kota njhani swa ti-bodyguard u vula xa makhombo ku mali yaleyo va kha yi hola ya 1.5 yi ya hakela njhani ti-bodyguard is impossible very very u hlupha hi rinyaju ni tini hi ti-fly by night ta ti-analysts kwala you should be ashamed of yourself leswi of course a nga fika kombisa swona xa makhombo kwalaho so xi yi susile xo xa makhombo a redzi ku yo tshemba hi mhani ti I don't know mina loko mina a ni nga talo na Mapele the boss mina I just can't no apologize no huma ka swona so of course hi tlhe hi vona xa makhombo a fika tsala ku ka pandza hala ndzhaku more estrogen obviously ka pandza hala ndzhaku we know ku is basically trying to say ku I know win Mapele that's ku pandza hala ndzhaku so la mhaka ku of course yi nga fika ko kwalano however there is an individual called Isaac Bazuka Hlungwana I've been trying to understand if he's the owner of that Mariveni bar lounge la xa makhombo a ya kona or is a manager na I'm stuck between that two I'm not sure so hi fika hi vona of course
va fika kombisa ku for immediate release we have a responsibility to protect our patrons at all times. Nothing is going to happen, and I mean nothing. Shamakombo Manafan, of course, will come and no one will touch him. We have no history of fights or theft in that establishment, but if the fight comes, let it come. Thank you. Bye. Yeah, so this of course it's either management or n'winyi wa ndhawu yaliya Shamakombo a ya kona laha mapela the boss a nga fika kombisa ku i fike a na enough security Shamakombo mvele ku kombiseni ku hayi va ta n'wi protecta Shamakombo. Just to wrap up ku na ti-comments ni vona ku tirha interesting ku nga tihlala fanele yi nga tsariwa hi chavelana kwalano of course leyi nga fika kombisa ku Shamadenja u nga chavisetiwi mfanaka a mariveni yi le hansi ka ritavi nkovankova police station. If he touches you famba pfula case va n'wi chela mabandini mapele the boss replied if you should know letsetele police station no nghena no huma ku fana na wena loko u ya toilet if you work there you should know that. So as you can see mapele the boss ha ri sungula tani swa kombisa swoko la khaya kwale police station swa ku a ri sungula kha bukutela vanhu hence hi vula ku vanhu van'wana vanhu vo nga ta ku ti lwisa na vona ma-savage. So hompele the boss a redzi ku yo tshemba yena hi Shamakombo. Yeah, and then mahuma ni kona yi fike yi ku mi lava ku n'wi nyika to dya wuswa na i vutisa mapele the boss replied i mfana ntsongo u ta kuma tintangha ta yena so swi loku a redzi o lava ku xewula vanhu vo ringana yena a redzi. And then there's another comment hense ni ku xi loko ni bayiseni by pardon kwala nga fika kombisa ku se u lava ku ba mutsoni wa Xikwembu wehe ni ku tshembe so mapela kombisa ku hayi khom u ta holova na vatsoni wa kuloni kasi guys i mutsoni wa njhani I don't understand swi loko ni confusing. You can comment if you understand. So the last post ifike hi vona Shamakombo of course va tsala ku call me John but I'm not weak. A ni ku na John Wick mira a nga wika vele na xifaniso xa yena kwala na mbyana vhele swi tiva na John Wick na yena i na ndzoni yo karhi yi nga iconic vhele ni ku mina hayi a raids guys but in overall mina post leyi nga sa nyimpi a ni voni xihoxo xa yona ku la ntiyiso a raids. Then from there of course hi ta khetela Benny Mayengani the president ku na swo hlupha yeah as you can see kwala fika hi cheka ku Mthombeni Vani fika hi kuma ku se yi na 1 million views so yi kote ku va yi richa 1 million views hi ti 18 ta January. One of the best intros. I born intro one of the best. I born intro these guys. I born and I like the intro. Yeah, so Ngavulatan, of course, congratulations, of course, to Benny the president, international, and the Lewa project, of course, Yona Linga Yona after project Lea Malamba, Yona Yona Leton, 23 I win Ranga Panda Sulashar mastering at the top, Nimoxa with Dr. Josh Raman, Yona Goto was Fugayo, the two ones at the answer, overall, in terms of standard. Go very Ben Mayengani stream, but yeah, Ngavulatan, congratulations to him. Yo shukahle swinene hi leswo loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tika subscribe. Waswetwa arezi lo miliana ibabako atalela kukomoka boloka yewe na yo tangi stokofelo hey
ingeswazi ngavambe nase waseto 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 yo